munsi ngo u Rwanda ngo ruko rashaka ngo gutera Burundi, mu Burundi batera Burundi bufise iki kininiya ku buryo twebwe twoja guterwa n'u Rwanda. Banya kubahwa mutwara Imana yahaye iteko no munsi mukaba muri ku ntebe z'ibyubahiro. Nta kindi kintu tubasaba. Abana b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo. Leta yawe harimwo abasuma, harimwo abicanyi, harimwo abantu bakora ibibi byose ibyo nawe urabizi, ariko ntaco mukora n'amajambo gusa. Hanyuma no munsi muce muza muvuga ngo twebwe ngo tuje kwirirwa turiteranya n'ababanyi, twirwa turavuga ngo ababanyi nibo ngo umubanyi niwe ari ngo aratuma igihugu kigenda nabi. We mwebwe nyene amajambo yanyu abavamwo aravuga yuko ibibazo dufise ari abantu abategetsi babi muri kumwe mukorana. Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe, murasuzwa na musore bakunda urubifuriza imigisha Nyagasani Krista. Igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Uyu munsi rero nandi makuru nkuzaniye na makuru akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, amwe mu mavideo y'abarundi akomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko amakosa bari kugenda bashyira kuri perezida wabo. Mbere yuko dukomeza kurebera amwe mu mavideo cyangwa bimwe mu bintu nagutegura hano kuri Kora TV Show, wicyo ngusaba no gukurikirana amakuru tuba twaguteguriye paka arangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Reka mbanze mbereke ino video asigaye nze nkubwira impamvu nyigucishirijemo kugira ngo urusheho gusobanukirwa akantu ku kandi. Mbere yuko mbashyiramo iyo video, reka mbanze mwisurize yo kunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana muri mu mujyi wa Kigali, abantu batwumva muri hanze y'igihugu, mwese nizere ko mumeze neza, Imana ikomeje kubigenza neza. Niba ari bwo bwa mbere ikiza hano kuri Kora TV Show, banza ukande subscribe, like, share and comment. Karibu vaya mana vitu bien pues. Abana sape Ngira ngo mwabyiboneye rero iyo video impamvu nyicishijemo ni ku munsi w'ejo bundi ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Bukavu, ariko amakuru ari kugeza kuri uyu munota nuko hari amakuru ari kuvugwa ko ingabo za M23 zitigeze zitangaza ko zigeze zifata umujyi wa Bukavu nk'uko abantu bakomeje kugenda babivugaho. Ni itangazo rero ryasohotse kuri uyu munsi, cyangwa amwe mu makuru yagiye ajyanze ku mbuga nkoranyambaga, na perezida w'u Faransa yagiye avuga ko yavuganye na Tshisekedi, avuga ko ingabo za Kongo zigaruriye hari Bukavu n'ubundi zishobora kuba zahatse M23. Turajya turushaho kugenda tubakurikiranira amakuru kugira ngo murusheho gusobanukirwa, niyo mpamvu mba ndano kugira ngo bagezeho amakuru yizewe. Mbere yuko dukomeza na zimwe muri video cyangwa bimwe mu bintu abarundi bakomeje kuvuga, reka tubanze turebe n'aka ka video ka M23 ubwo bari tarasa cyangwa bari kugenda ara muri quartier Bukavu, ukuntu abaturage bari kubakira babishimiye, ubona ko byari ibintu bishimishije cyane. Asigaye dukomeze mu kanya. Generali kule mulishatambuka kule. Ngaye nguko rero ngira ngo mwabyiboneye, izo ni intare za Sarambwe cyangwa M23 kabisa. Ubwo binjiraga hari Bukavu, murabona ko abaturage ba Bukavu baba babishimiye byatari. Amakuru rero akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni ku munsi w'ejo twari twabakora ikiganiro hano kuri Kora TV Show, turi kubabwira ko abasirikare bagera muri 212 bari bahunze M23 bagize ubwoba leta ya Kongo yamaze kubakatira urwo gupfa. Ntabwo biba byoroshye, niyo mpamvu mba ndano kugira ngo mbagezeho amakuru agezweho, amakuru utasanga n'andi wasanga atari hano kuri Kora TV Show. N'abatinde reka twikomereze twumva icyo abarundi bakomeje kuvuga kuri biriya bintu bya perezida wabo, kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Nakubwiye ngo niba ukunda gukurikirana Kora TV Show ntukajye wibagirwa gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Reka twikomereze
ushize nibwo bari kuvuga kuri perezida wabo Neva cyangwa perezida wabo Ndayishimiye Evariste, bari kuvuga ko yitwaza ko umubanyi mubi ari u Rwanda. Ni video mwagiye mwibona yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, nyamara abarundi bo bakavuga ko ikibazo kiri mu bayobozi bayoborana na perezida wabo. Reka twikomereze turebe, turagaruka mu kanya. Twumva yuko abarundi bagiye muri Congo True Monisco twari kuvyumva, ariko no musa abarundi bagiye muri Congo kurwana intambara Uburundi butarimo, intambara Uburundi tutazi, abarundi tutazi, hanyuma ugaca ushaka ko tuza kuvugira umukuru w'igihugu. Erega bariko barapfa ni bene wacu, erega bariko barapfa turavukana. Ngira ngo mwabyumviye rero, mwumva ikinyarwanda nta byinshi nindaho, nibyo bikomeje kuvugwa hariya mu Burundi. muri hangana turi kuvuga gake kubera ikibazo cy'ukuntu tumaze igihe dukora cyane. Namwe murabizi abakunzi ba TV Show, ntabwo biba byoroshye, ariko uko byagenda kose tuba tugomba kubagezaho amakuru yizewe, amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino, nubwo biba bitoroshye, nubwo hari igihe tuba twumva umunaniro w'akazi, ariko namwe murabyumva ko turi kuvuga gake bidasanzwe nk'uko mutumenyereye. Ariko uko byagenda kose ndizera ko ubutumwa bwacu burakomeza kubageraho umunsi ku munsi, kandi ibiganiro byacu birushaho gusobanuka, nta kintu muzagiraho urujijo. nunagira urujijo tuzajya tugaruka tubasobanurire. Niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mwumvise rero uwo Murundi ko yari kuvuga ko wenda yaba abarundi baragiye mu ntambara ya MONUSCO cyangwa baragiye gufasha MONUSCO, baragiye mu bintu by'ubutumwa bw'amahoro, bari kubyumva, ariko iriya ntambara itumvikana. Reka tugaruke mu kanya dukomeze twirebera bimwe mu bintu bakomeje gutangaza. Ni gute ibiganiro byabashikanye mu mahoro mu Burundi uno munsi babatuma ko ngo muje kuganira kugira ngo abana b'igihugu bariko barapfira muri Congo ntibasubire gupfira, mugahitamo kuja muri Amerika, kuja mu masengesho? Mbega Amerika mwari mugiye gusengera? Amerika ikenya nk'uko Burundi bukenya? Niba mwari mugiye gusengera Burundi, amasengesho mwari muvuyemo ingozi, si amasengesho Imana ntiyari kuyumva? Mwabyumvise rero, na byinshi dutindaho. ni ikinyarwanda avugaga kandi namwe muracyumva, ari kuvuga ngo ni gute bababwira ngo mujye mu biganiro mukanga kujyayo ngo mugiye gusenga muri Amerika. Ni amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, murabizi cyane. Rwategurwaga inama yo kugira ngo barebe ko hari icyo bakora, yuko Tshisekedi na perezida w'u Burundi Neva cyangwa Ndayishimiye Evariste batigeze bitabira iyi nama. Ndakomeza gucishamo amavideo, icyo ngusaba no gukomeza gukurikirana ibiganiro bya TV Show kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa akantu ku kandi. By'ukuri ufise abasoda bariko barapfira muri Congo, habonetse abantu bavuga bati tuje hamwe turondera inyishu, wowe ugaca bifatira indege ugaca uja muri Amerika ngo ugiye gusenga, hanyuma ugaca ushaka ko twebwe abanyagihugu batari twe tuza kuvuga. Tuvuga iki ko tubabaye? Nta kintu cyo kuvuga dufise. Mwabyiyumviye rero, abarundi barakaye, abarundi bababaye. Ni amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. we narakubwiye ngo niba ukunda gukurikirana TV Show, ahantu hose tuzajya dusimbukiraho tubazanire ese igihugu cyangwa abaturage bo bari kubyumva gute, ese bashyigikiye perezida wabo bimeze gute. Cyane ko rero nakubwiye ko niba utarakanda subscribe, ujye ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Reka twikomereze, asigaye turagaruka mu kanya tubanze twumve icyo yasoje avuga kuri iyi ntambara ya Congo. Abarundi bari kujya kubafashamo, ugasanga bari no kwica bagenzi babo. Ntabwo byoroshye, mbese muri make kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa. Tegeza kuba turiko tukicarira abantu bagenda bakiba amatungo y'igihugu. Umugabo umwe ngo ni ministre, ugasanga afite inzu 152. Ivyo ntimubitubwira, niyo mubivuze mubivuga gato kubera yuko bibakorako, ariko mugaca muza kutugumura ngo tuje mu ntambara zo kugwana n'u Rwanda. Ntawe ujayo, ibijuju bizokwirikira bizogende babimena imitwe. Ndatekereza ko Umurundi akoresha ikinyarwanda cyumvikana, ngira ngo nta muntu utabyumvise. rero mwabyiyumviye, avuga ko nta muntu uzigira bateranya n'u Rwanda. Yaba bose babyumvaga nk'uyu nguyu, cyane ko bamwe mu Barundi bamwe na bamwe baba bigize nkana. nabo nzagenda nzana amavideo yabo, urebe ibintu baba bari kwivugira kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa. Ndatekereza ko asobanukiye, kandi niba ukunda gukurikirana TV Show kanda subscribe, like, share and comment. muri hangana ikiganiro cya none nagikoze
nahoze ndi kuvuga gake cyane kubera ibibazo by'uburwayi, nta nubwo meze fresh neza nk'iminsi isanzwe, ariko uko byagenda kose ndatekereza ko wakomeje kunyumva. Niba sawa ndumva nta kitwaye tubwire muri comment, ariko uko byagenda kose abawe ntabwo wagutererana no mu bibazo by'uburwayi, ahubwo mukomeza kuba muri kumwe. Reka mbasigiremo akavideo ka nyuma rero tuzasubire mu biganiro bitaba bya Kora TV Show. Mukomeze kugubwa neza, mbifurije icyumweru cy'umugisha kandi Imana ikomeze kubandindira. Amakuru turajya turushaho kumenya, turajya tuza tabatangariza hano kuri Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ciao ciao. Ntiduhanzwe n'abanyarwanda so bariko bari igihugu. Ntiduhanzwe n'abakongomani uno musi sibo bariko baronona igihugu. Duhanzwe n'abarundi baba opportuniste bikunda. Amazu barujuje ibifaranga bafisuku, ariko umunyagihugu mutoyi ariko aricwa n'inzara, ariko arasamira isazi ku ryinyo. Ivyo nivyo dushaka ko mutubwira, mureke kuza kutubwira ngo intambara